Od Kanade preko Španije, Francuske i Belgije do Srbije večera se zajedno osvetljava životni put doktorke političkih nauka Martine Alonso Marquiz, koja je godine srećnog braka sa Danilom iz Jagodine pretočila u sve popularniju humorističku seriju na internetu Naša snajka, čiji je kompletan autor i scenarista i glavna glumica Martina. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Večeras zajedno. Kanada, Španija, Francuska, Belgija, Srbija večeras se zajedno osvetljava jedinstveni životni put srpske snajke, doktora političkih nauka Martine Alonso Marquiz, ljute kao papričica, slatke kao med. Sa Martinom, sa značajnim povodom, razgovara Nevena Kostadinović. Slušajte pažljivo. Slušate emisiju Večeras zajedno za naše ljude u inostranstvu. U emisiji Večeras zajedno predstavljamo vam zanimljiv životni put jedne Španjolke kanadskog porekla koja je udata za Srbina iz Jagodine, radi u Briselu i Strasburu, a živi u Parizu. Naša gošća je Martina Alonso Marquiz. Martina, dobroveče. Dobroveče. Veliko je zadovoljstvo biti sa tobom u studiju Radio Beograda 1. Ti si doktor političkih nauka, radiš u Evropskom parlamentu kao šef kabineta jednog slovenačkog poslanika, a pritom odlično govoriš srpski jezik i još 6 jezika. Iako si rođena u Kanadi, živela si u nekoliko evropskih zemalja, među kojima je i Srbija. Kako je uopšte počelo tvoje evropsko putovanje kroz multikulturu? Ja bih rekla da multikultura je deo mene. Ja sam odrasla u Kanadi u multikulturalnoj sredini. Moji komšije su bili Portugalci, Španjolci, ljudi iz Palestine, iz Jordanije i to me uvek bilo jako zanimljivo. Kao što si rekla, moj tata je Španjolac, Španjolka sam poreklom i kao dete sam već počela da putujem sama u Španiju, da provedem godišnji odmor tamo sa bakom i dekom. I kad sam imala 17 godina, htjela sam da još više upoznam Evropu. Otišla sam u Nemačku da provedem tamo godinu dana u gimnaziji. Javnosti si međutim postala poznata po humorističkoj mini seriji Naša snajka. Reč je o amaterskom, autorskom projektu, ti si scenarista, gluma je tvoja, otac ti je snimatelj i montažer, tu su i brojni prijatelji. Kako si došla uopšte na tu ideju? Došla sam na tu ideju naravno zbog sopstvenog života, znači inspiraciju sam dobila od svoje životne priče. Dok sam pisala doktorat, nešto sam bila malo isfrustrirana, nisam bila kreativna i počela sam da razmišljam o takvim idejama. U slobodno vreme sam gledala ja sama neke smešne serije i počela sam da razmišljam o scenariju. Zapisala sam to i pokazala sam tati, koji je amaterski fotograf, i je rekao, ja želim to da uradim sa tobom. I onda smo se dogovorili za godinu dana kasnije, dok sve završim doktorat. Dala sam mu mali budžet, pošto smo sami financirali projekat, da on kupi opremu, da sam nauči da snimi i da montira naše epizode, dok sam ja usavršavala scenarije. I onda godinu dana kasnije, kad sam završila doktorat, krenuli smo zajedno u tu priču.
Na komičan način, kroz 12 mini epizoda pričaš nam svoju životnu priču, ali i priče zapravo mnogih drugih balkanskih snajki, ako tako mogu da kažem, koje su se po prvi put susrele sa srpskim običajima, kao što je, na primjer, spremanje slave, kuvanje, spremanje sarme, pečenje rakije, uopšte vođenje seoskog domaćinstva u Srbiji. Kako srpska tradicija i mentalitet izgledaju u očima nekog ko se prvi put susreće s Balkanom? Ja mislim da neko ko putuje u Srbiju, ko dolazi u Srbiju, svi moji prijatelji koji su stranci, koji su ovdje došli, prvo što je njima jako zanimljivo jeste mentalitet gostoprimstva, da je gost u centru pažnje. Ja, na primjer, stigla sam u Beograd pre 2 dana i nisam uspela sa svojim prijateljima niti jedan ručak, niti jednu kafu da platim. I to ja mislim da je strancima uvek veoma zanimljivo i veoma pozitivno. Kako je serija uticala na tebe i tvoj život? Rekla si da te je inspirisala da završiš doktorat, ali pretpostavljam i nešto više. Mnogo je uticalo na mene, pozitivno je uticalo i na moj brak, zato što je i moj muž sad otkrio neku novu stranu svoje supružnice. Nisam znala da mogu biti kreativna, nisam znala da mogu da pišem, da glumim, tako da sam ja sama dobila samopouzdanje i dok smo snimali u Srbiji mesec dana prošlog leta, to je također bilo prilika da ja upoznam zapravo svoje komšije koji su meni mnogo pomogli da snimimo seriju, tako da u svom privatnom životu je to mnogo pozitivno uticalo na mene, na mog tatu i na moje prijatelje, na mog muža. Serija je posebno zanimljiva srpskoj dijaspori. Život je prosto vodio kroz različite nacije. Pored braka, sigurno sam i sama si rekla, imaš mnogo internacionalnih prijatelja. Kad posmatraš kako su Srbi reagovali u inostranstvu na seriju, a kako stranci, kojima nije toliko blizak naš mentalitet? Znači, prvo, za Srbe koje žive u inostranstvu, mislim da je posebno zanimljivo zato što priča te snajke je priča jedne snajke koja je udata za jednog takozvanog gastarbajtera. Tako da ona ide na godišnji odmor, tamo se viđa sa svojom drugaricom Duškom koja je isto gastarbajterka, tako da ima tu nekoliko šala koji se nanose na takozvani gastarbajterzvo. I za strance koji su gledali seriju, mi smo dobili poruke čak i iz Indije, ljudi koji su nam govorili da to je zapravo jedna priča o odnosima između muškaraca i žena, znači bračni odnosi, tako da to je univerzalna priča, rekla bi. Zbog toga smo i rešili da prevodimo seriju i da stavimo titlove. Trenutno imamo titlove na 5 stranih jezika i također na srpski jezik, jer su nama učenici i učitelji srpskog jezika u inostranstvu i u Srbiji pisali da bi voljeli da prate seriju sa titlovima na srpskom jeziku. Slušamo Svadbeno kolo u 21 čas 45 minuta i kažemo vam, i dalje je sa nama svetska žena, a srpska snajka, uspešna i šarmantna 33-godišnja Martina Alonso Markiz, autorka zabavne humorističke internet serije Naša snajka. Supruga Danila, čiji otac Milutin živi u selu Lovci kod Jagodine, a majka Dragica u Francuskoj, upoznala je pre 8 godina u Parizu i to na koncertu grupe Magazin. Druga epizoda serije Naša snajka nosi naslov Slavska snajka i govori o tome kako je prvi put Martina kao snajka proslavljala slavu. Dobro, Daki. Reci mi, koga ćemo zvati na slavu? Stvarno? Duška, evo Martina ovde. Kako si, draga? Ovako, treba mi tvoja pomoć.
Sigurno znaš da spremiš sarme i da pečeš slavski kolač, jel? Divno, divno. Halo? Da. Duška. Pa neću da pričam glasno. Dakijev rođak je zaspao ispod stola. Ma bre, kontuzovan. Pa inače kako je bilo? Pa šta ja ti kažem? Došla nam je policija na vrata. Ne zezam te. Komšije su ih zvale zbog buke, znaš. 150 € kazna. Da, i rekli su nam da ne sme da bude ovoliko naroda u ovako malom stanu. Da, došlo 26 ljudi umjesto 22. Ej, Duška, inače, dobila sam komplimente za tvoje sarme. Hvala ti, ali ja nisam stigla da ih probam. Da, bilo je dovoljno hrane, ali 3 puta sam morala da odem po vino i po pivo. Ej, Duška, moram da prekinem, imam brdo sudova. Ajde, čujemo se. I još jednom ti hvala na pomoći. Pa spasila si me. Srce si. Mua. Gde je slava, tu je snajka. Super snajka. Srđu. Kako Srbi izgledaju u očima drugih? Srbi izgledaju kao veoma emotivni ljudi. Znači, njih vode emocije i osjećanja kroz život. I rekla bi da najverovatnije zbog toga se ja toliko i dobro osjećam u Srbiji i sa srpskim prijateljima, jer ja sam također tako. To znači da je možda srpska snajka sličnih karakternih osobina kao i španska. Svakako, i pogotovo španske prijateljice i španski prijatelji su gledali seriju i tu vidjeli mnogo sličnost između, pogotovo zbog odnosa između svekrve i snajke. Serija je amaterski projekat, već smo pomenuli, ali ti si to vrlo pažljivo odradila. Predstavljaš različite situacije, od obavljanja kućnih poslova do putovanja na godišnji odmor, preko svađa na telefonu sa mužem, svekrvom, i da kažemo da si ti jedini lik u seriji, je li tako? Martina Španjolka. Da, ja sam do sada trenutno jedini lik, pošto kad sam zamislila scenario, ja zaista nisam znala da ćemo to zapravo stvoriti i napraviti tu seriju, tako da nisam mogla računati na to da ću imati i druge glumce koje će moći glumiti sa mnom. Bila sam sigurna da moj muž neće želiti glumiti pored mene, tako da sam zamislila tog lika koji je sam u seriji i mislim da je to veoma zanimljiv koncept, da svi dijalozi su preko telefona i onda zato moraju da budu veoma eksplicitni, veoma duhoviti. Jasni. Da. Kako izgleda biti srpska snajka iz svoje perspektive? Iz moje perspektive je nešto fantastično zato što ja mislim da shvatila sam šta je to porodični život sa svojom srpskom porodicom. Ja imam zaista odlične odnose sa svojom svekrvom, koja također živi u Francuskoj, sa svojim svekrom i najbolje sa Zaovom, koji mi je jedna od najboljih prijateljica. Svi su me prihvatili takvu kakvu sam, vole me, čujemo se stalno na telefonu, preko Facebooka i jako sam zadovoljna. Zanimljiv je slogan serije Naša snajka je, kako kažeš, ljuta kao paprika, slatka kao med. Šta to znači? Mislim, ljuta kao paprika, to voli često moj muž da mi govori da sam ljuta kao papričica i mislim da je to možda jedan također stereotip o španskim ženama, da se brzo ljutimo, da smo temperamentne, da glasno govorimo i da neprestano govorimo. Ljuta kao paprika. Onda kao
slatka kao med, pa zato što uprkos tome da Snajka se brzo naljuti na muža, ponekad je malo histerična u seriji, jako ga voli i tako priča s njim na telefonu medeno, da ga voli, da ga ljubi, etc. U toku je snimanje poslednje 2 epizode prvog ciklusa. Da li planiraš nastavak serije i drugu sezonu? Da, evo sad planiramo i drugu sezonu. Najverovatnije će biti kraći format, pošto za početak je bilo eksperimentisanje, nismo imali iskustva. Epizode trenutno traje između 10 i 12 minuta i komentari su bili pozitivni, ali zaista živimo u doba gde ljudi brzo žive, žele brže da konzumiraju neke proizvode na internetu, neki sadržaj i rešili smo da verovatno format druge sezone bi bio mnogo kraći, od 4 do 6 minuta maksimalno. U budućim epizodama imaćemo goste. Serija, da kažemo da se gleda na YouTube-u, društvenim mrežama, ali da li ste možda ponudili seriju nekoj lokalnoj televiziji u Srbiji? Mi smo dobili 4 ponuda nekih lokalnih televizija u Srbiji. Bili smo jako srećni zbog toga. Zaista smo u našoj maloj ekipi popričali o tome, ali rešili smo da za početak ćemo odbiti, jer televizijski format ipak je drugačije nego format na internetu. Trenutno smo slobodni, na primjer da jedna epizoda ima 7 minuta, a druga ima 11 minuta, dok na televiziji je malo drugačije. Mora svaka epizoda da traje isto. Za početak kao amateri smo rešili da ćemo odbiti, ali u budući ne isključujemo. Za kraj samo možeš da nam kažeš iz tvoje perspektive koji su najveći izazovi internacionalnog braka? Najveći izazovi internacionalnog braka je da zaista naučimo da slušamo jednog drugoga, da se stavimo u perspektivu svog bračnog partnera, da češće popričamo izazovne situacije, da uvek ponovimo to što nas smeta. Samo tako kroz razumevanja i dogovora se može postići do najlepše ljubavi. Hvala najlepše. Bila je to Martina Alonso Marquiz, koja je Španjolka kanadskog porekla, udata za Srbina iz Jagodine i za vas u emisiji Večera zajedno predstavila svoj životni put.